bi akwa baba attention TV so enawie ye nyina ye nim se eye evangelist mama part de adoye de oye biankasa ewo na so dem ho na mu nsem ya kofa ba de chemkri message obe like attention TV mesre wa san like mesre wa na san so subscribe ma yen send your attention for ye betimi akoye nima wo so ubehu ne ekoso bia adoye de mama part de wo ye bi pa ye nyina ye ni twia what do eye camera besi so wo ye adoye na wo ye mane chemane so e ba no sika sem a wo chemane so obi aso na ni nyina mu no sa adoye no enko sa keke eye bo hye bi anase enhyehye eda eye gift na ode ma no anase adoye na wo ye no enhyehye eda ho hyehye ne de say na tie ni when we say your 4 weeks in the month which is 30 days no wo be ye say asori nyina wo be ko one two asori ma be ko asori bosome ni nyina sanso na time a wo de be wura aso dem e bia 11:45 11:50 midua 87 ni nyina wo be book ni nyina ato atwere gu paper so anytime a wo de be fi aso dem ho akọ asa wo be sa nyina ni nyina edida pon so a wo be twetru ni nyina ansa e ba ne se ye che niema na e bia so na ye ma me ba kwa wotinu se san hihye nyina wa fam na so edu se ye che anase ye donation no ye bi anso no so na wo hwe book ma na wa trustic akra wentimi andi ne bohye so we nam so mo ne sofo anase okandini evangelist mama part I saw them ho de esewani esese ye ka kire ma ye kohwe ne ye koso e wa saw them ho mbrasisi a wa man oba no wan come akea e ye disqualify and oba now you late and now we late disqualify no wan makea e disqualify utumu ba ko a disqualify aye sanete now where mama enye ba wa ba ne 3 times so one man tem e me make ni din sir udini ye dey e cha dey na waji afi ade na wo be what's in the banner say ya boni din last week dia this week onya aye sanete tie mama utie dia me chiro no wo ba last month ba kwa saba atene consultation tsanne wona ya bom din no mu ni ha no tie wona ya bom din ne awo mu ni ha no next month omunya I disqualify it said ya mo be kan wona wo ma je ne ho because last month ye bo ni din ana no wo ni ha ya ni wo mo wie we are talking of this month boss ankasia pa boss ankasia enti won ti ase amehusu yes what ti ase oni ama say enti na book ni ambo din ni wa ha ai kam ne be ko ti ne kwa ni yakohwem ye wi say ye ni mo obi a nya ya down for sanity ye di book na ye djuma say ye hwem na wa ba 4 weeks na wunya bia ye ntimi nkase ye de to baabi dabi ti ne ye ntra hampo ni ahwe wanim ni ya favor on ti wo ba mark udin oh yes brantem so mentum ene ma miensa mark udin na brantem sa mentum wo ba na ba ye nkomo obi betimi abantem na odi nkomo chokrodo sa na time so nkomo ake na ni be ba na ho so ne akon kasi wo ya sa ahyiagu sa le tie yes enti lulu enye kalala depi so the wanya be pen ya so hwehwe what mu ba ko sir ya yiyim ti kan wanu tu ene so so wanya be pen ai so for mama kwa yie ai afa no ko ho yes e makro panyin polo ai ma ko pani kura afa no ko ho ahe sao osi wa bo ahe my god iti yiro ho sa na yesi uti pupu ana wa wo bi edi ya ayi gift anase donation no enhyehye eda ho bisro member wonim se wutumi ndi ho amisro enkoko ewo ho me sure se be ko asori 4 months ni nyina time a wode ko time a wode pon correction a wo beto ni ade nyina so bo ho modi ansa gift no wanya bi ekwe ntwa akra